National Highway Atora long sang tikiro ya truck pasang long lelo. Karbi Anglong District Magistrate pen 144 CRPC alam toy kibi. Biswanath District alo salai khatia long kachar hi ase ke kepejur. Kalitang sobita hang sepi lapen ajar pi kalitang aniseng tipia tema phan kapat thibe kabang phapang sodak pen insai paminangji. Kardom kabi prime tamalong penele samira nitimungpi nanar joitha bertang pampen. GT thong kepar ni pen National Highway Atowara long sang ti kero ya truck pasang long lelo. Karbi Anglong District Magistrate pen 144 CRPC alam toy BC lasto alam toy paklang po. National Highway Lapen Infrastructure Development Corporation Limited pen District Magistrate pen Munthi Damsi GT Thomke Parni 144 CRPC alam toy paklangsi National Highway Atowar along sang tikar thang kido ana truck pasang long lelupusi lam toy paklang pon lam toy alo along ke jong atenge Karbi Anglong Krongput National Highway Atowar along sang tikero ya truck kapasang ajok towar ke heno pangcheng truck pen langkachar chempre bajok National Highway Atowar ko anma ajer ke damnangji damde detpo Lahai alam pen towar ki meji aphan Munthi Damsi 144 CRPC alam toy ki bikinang sot lopusi magistrate pen lam toy along ke jong pado MLA mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron Art and Cultural Affairs asai kamar pudeng det pen thoi inglong kido akarbita jutang jubat lam lundo anta angri isiwet kido jia phan mathasi Biswanath District Salai Khatia long tame kidam tang thang nipa ingkora ke thom suri hinira koi pen priya chiklo niphai kep suri hinira koyang bong kachar hialun ase ke than pejut ponlo Bota COVID-19 arona kele roka jok ki hok alomate certificate abang ke chiti niphai thong kep suri hinira korai se arnisi puthot pipon thulo Kado kawe bang trok sike pratrok si abang piatum kachar hi ase ke endun peme se ke hok alu MLA Rup Singh Teron pen pipajer pon Bang so ase ke Jasamet kapater pipon Dipu Cultural Center Cultural Affairs asai kamla pen kacharap tun Dipura Sinja song lapen Biswanath KCS Jonatum pen chelang si kachar hi ase ke pejot pon lo Asia butung atum Karbi Anglong pen akapreka district kedua Karbi atama phanta nang humri pen lehe mithang Karbi jutang jubat lun tomo do antame seke nang pipen nang kapat he kapot akiro kapajur alam the rara tumpe ningje pon non kachar hi aseke nang kibi ason thot seke wang chilang ani puthot prek jam mithang aseke nang kibi thujia phantame salai khati Biswanath kedo Karbi arara tumpen Karbi Anglong Autonomous Council phan kachuning ri padopon thu Alang itu makar ia putha Karbi Anglong Autonomous Council long Jingwai Dampupura MLA Rup Singh Teron penajok aning pathetega Kar news apirang ke hundro krope nang kilometer. Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke Parlot Choki hola police station angkang adai kawe kalitang sobita hansepi lapen ajerpi kalitang anisang tipiat toma phan kapat thibek abang puaphan mo apila swasai pachoklem ha hedet anso dakpen law and order atom papang sai pamejia phan Choki hola police station along Osia phan nilip swalo chain thura song atom pen chitong damsi chingki chithandam Suarlo atoma phan kachene kaholo kachulang rem apran karmut lahaya lam ke akimia lam kalilo Kiram tang upper day grum lokhiram rong phar arong along bang ni adai kawe suarlo atoma phan kapat thibek abang pu upper day grum baliram rong pi arong amekar asupo atan ningkan pre drop out so pusi pang thekpon Rong isibet kai ke rong rojui rape cita kahon ka jinso abi pinpen apran karmudet abang pu aphan sodak pen ingsai porang jipu adai kedo abang pu aphan kiribom apura hot kiram tang chiti ni phaing kora trokani KSA head branch chun bang waisong terang lapen bukazan KSA regional committee nobin rong pia tompen towar along thek long si adai kedo abang pu aphan khangdon cheksi dilai police station along hodai dam det penapi bukazan police station pen puthot dipu judicial court an ponsi arta kijum hekmate create trokwet langajok juvenile offender Jorhat hemkang samalongsi pidam koklo NSCA atom kidam tangan ya hot katisong ke hangateng pleng pledet pusita law and order atom chepari deng pontanglo lasi
laphan insai paminang jijong si kang sai pa oi poi pulote lasona sai langno kachoma tha asoi ke me claim thulipup lasi muakai isi claim ha hedet an paso dak pensi justice pibek nang jipusi pinile thota NSCA atum kachisong ington te pin pen analopor phai krehinia por tebok het Chokiohola police station along damsi NSCA ame pimilika kropi chunbang priya hansepi rap chunbang phurang terangpi than pare ka krongta ropia tompen OC paumenla dongel aphan che tongdamsi adai kido abang pu aphan akaisi hem kangsam pen napa chonong lede nang chiputa NSCA bidisar pika krongta ropi pen pherangkia theno klar dak pen pachini pon ke nilitum ningduk piglo athe chinghono muso bahini apran ke dam joya bang phani litum madule apran en pusami nilitum marideng nang hodai nang ji pusi nilitum kachuning ripe dolo wai phese tami nilitum marideng nang lilia ko prangsi pulis arideng pi hodai kok pena joini pini nilitum kang sai the ke sonsi mandelo bonta lasi nilitum ningdi parpiglo lasi la nilitum non puthota chibor ithulo labang so jitu ke pathi lot a oso phan non ha jo hat je long se dola se ni tum hat api apo tum peni tum kasitong amji phan hala da gor iji la so phisi ni tum puthot nam klar nang chi pithu thekpo ikela hano chuke dam tang itu mamuso tum subita le penili scientific alang tum bahani apran ke chewoi ju apran karmude pen aponili tum ahok pera justice long nai pusi ni tum justice hang lo pen armu muhila do anili tum che jengsi ahok pera justice nili tum hang lo setami nili tum badule long setami aprangsi nili muhila sorlo song tum phana hodai nang ji pulo bonta nili tum phan nang hodai de pen pot pinyar ni nili tum ari de nang le de lo la nili tum ning dog lo setami badule long setami aprangsi nili tum phan sinang contact nai polo setami non ke nili tum la bangso ahok pera kang sai ke long cha phan pu nili tum ning ga che the pen non ke nili tum ahok pera kang sai ni tum inside do long le de son se do lo la si non jorhat jelong se do lo la se hala bangso a jelalong ke do la ke itum ausi sarle NSCA atum ki hanga tengpen chunchedet pusita karpira phan ke insai pon bomlo lasila ke ning binang ni apran karmudet ke lamso kali sai lang no ki klema son thot chen litum law and order atum ta so dak pen insai pon bomlo puta klar dak pen OC paumenla dongel pen than pachini OC sir apuni etu nilip soro chingthur song hentor demand kora kotha tu apunak ki kobaita আমার নিলিপ গভর্নমেন্টে ডিমান্ড কৰাটো জাষ্টিচেছ বিচাৰিছিলে এই দুজন ছোৱালীজনৰ কাৰণে আনচিপি আৰু এনটিপিৰ কাৰণে এতিয়া সোনকালে একিউজক এৰেষ্ট হ'ব লাগে বা PM ৰিপৰ্ট ইহঁতক দিব লাগে একচুৱেলি এতিয়া PM ৰিপৰ্টটো এডভান্সত আহিছিলে কিন্তু মোৰ মাজতে ট্ৰেইনিঙত গুচি গ'ল আৰু আছামীজন এই কেলভিনছন ৰংপিটো মেইন একিউজ যিজনে মাৰ্ডাৰ কৰিছিলে তেখেতক ডিলাইট এৰেষ্ট এপ্ৰিহেণ্ড কৰা হৈছিলে আমাৰ কেএছে আমাৰ সোৰ্চমেন এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে এপ্ৰিহেণ্ড কৰা হৈছিলে লগে লগে পুলিচক হেণ্ড অভাৰ কৰিছে কিন্তু এইটো জুভেনিয়েলৰ বাবে ইয়াত আনা নহ'ল থানাত আনা নহ'ল এতিয়া কোনোবা যদি ৱমেন ছ'চাইটি যদি ব্লেম কৰে এইটোতো নহ'ব কাৰণ এইটো ৱমেন ছ'চাইটিৰ পাৰ্টছ নহয় এইটো আইনৰ মতে এইটো এছ জুভেনিয়েল আমি জুভেনিয়েল বৰ্ডত প্ৰডিউচ কৰিব লগা হ'ব নৰ্মালম ষ্টপৰাফান বিৰটামো ইন্টন এক্সনা Nalitum hemalong office mate moralong security ki bi ponjia phan kiridoma jongsi do pulotang te non pen ke mathanang nelo Karbi Security Service Private Limited along nalitum humrek no nalitum ladak security bodyguard driver housekeeping technician electrician pendang lok ason a service tame longpon ekji lasi apor panahok hepin pen humrek no Karbi Security Service Private Limited Difu TV Center Karbi Anglong Assam Nalitum kachini letho jiapan bimol keling MD 9390632433 lapen Samsung rong PVIP 9365931810 along humrek no আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Nalitum azo filo dowai daru kilong kasik sak doma do pulo tangte non pen ke mathanang nilo alon medical store ke chengsi karbiang bong pen kampucheng pharmacy labang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo lapen ajada dowai lenang ji sita ladak longpon ekji lapen kilong lia dowai nang ji pulo te order pikang lote prapchin pen longpon ekji
Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nalitum tak humrik not. An sose kachini jiapan la abel kipia number along humrik tame. Dihena mopit putat birtalo wangthulo. Amreng medium lapen minor irrigation scheme akam tangte pen completion certificate pidada puta Karbi Anglong rat cycling bangatum pen DPC ke asa hemalong perangke amah ke pha. Medium lapen minor irrigation scheme surihini raisia nikang Amreng constituency phan panong se 16 crore atangka pen medium lapen minor irrigation kasalam jiapha deng panlong. Bon setame surihini rat troxia nikana bangke akam tangte pen contractor of completion certificate pidada. Karbi Anglong along lason taksi irrigation scheme penang along akam tangte pen tangka kapang limdo. Lasi lason akam patangte pen keco kapang lim atuma phan ke Karbi Anglong ara ratum lang ding nang nipusi rat cyclem bang atum pen ning jepo. Okay, ditung Karbi Anglong long irrigation scheme ke dopik tema Karbi Anglong irrigation scheme dopik medium and minor irrigation scheme soni do. इसी बंके माइनर इरिगेशन स्कीम इसी बंके मीडियम इरिगेशन स्कीम पुलासी कार्बी आंगलोंग लोंग मीडियम इरिगेशन स्कीम ने लोंग नी बेट के दो लाबंके वेस्ट कार्बी आंगलोंग हवाईपुर लापेन अमरिंग सांसिका लोंग सी मीडियम इरिगेशन स्कीम के दो चल लापेन दो तुलांग माइनर इरिगेशन स्कीम तो तंग AIDP पेन पेनांग दपसोन NLCPR पेन दो लापेन लापु AIDP नो कपरे कपरे लापु सेंट्रल फंडेड स्कीम पेन कपरे लापु माइनर इरिगेशन स्कीम का सलाम दो बिक्सी जाते मेट पिनी बंके निलतुम ला बांसो लाम होय बिमत FIR की बिला बांके आमरिंग मीडियम एंड माइनर इरिगेशन स्कीम से हाल बांसो लोंग के चौक ठीक थे कुपिलो निलितुम का ठेकलोंग कुपी माला पेन हाल बांसो का ठेकलोंग में निलतुम कुपी पसी लाम होय की बिना कॉक मालाम ठीक पेन दो आ प्रोजेक्ट ना सैंक्शन ला के 2001 टू इनकान सी ला बांसो प्रोजेक्ट ना सैंक्शन दो ला बांसो प्रोजेक्ट ना सैंक्शन पेन ला बांसो प्रोजेक्ट ना सैंक्शन पेन के दामदांग 2007 अन इनकान बांके आलांग लितुम स्टेट ला पेन सेंट्रल बैंक रूम पेन 16 crores kon latum ladak atangka palut pen selang litum antona sai claim et tang et pachok et lo puselang litum completion certificate 2017 and 2000 biaika 2007 aninkan alang litum completion certificate na di delo completion certificate na nang litum ana di completion certificate gala la hello completion certificate laso completion certificate long keto pateng kulo laso ke kupi ma asai nang 100% tang et lo complete lo lapen lamang so project apa tang pen ke more than 700 unknowns of families have been benefited to Sipur. 700 families mate hadak adon ar ke do tumang alang itu phala dagara tumang ke labang so medium and minor irrigation scheme ke ali cholong pomlo lapen land ta sai lahai da kilong pomlo Sipur si nilitum ka theglong bangke piniar ni amka nilitum ka theglong bangke piniar ni ta labang so medium and minor irrigation scheme bangke patang tilang lapen lilipin lang nakta ketang sidang dipin lang Lanco takalilang 2000 halabangke NLCPR bensi 2020 kan bangke medium and minor irrigation scheme amrenga farman tangkan ang lolo. Sampai 2017 an income 2007 an income alang litum labang so kam patang elo pulang le alang litum ladak reject sidame aningkan mang ta non ilitum gam silang nang kulo Karbi Anglong ke SOPD Karbi Anglong tangkan ang pasoni isi bangke minor irrigation scheme farman ke liga prek do lapen isi bangke medium and minor irrigation scheme farman ke liga prek do si ilitum aningkan ram 2000 pen non pinning 2021-22 financial year ilitum langus tame development commissioner for hill areas men ilitum sectoral fund allocation no situm lang nang kulo tampe aningkan bang ta kuti hini kuti ke thomke medium and minor irrigation scheme of tangkan ke itu langsung taksi aningkan bang sila masuk amring medium and minor irrigation scheme of farman akror tangkan Hanjang langso hemai hanse patuak lamalong header youth club atum pen pater pipong se pini pre nipa isi arnikang sam porpa hinia porpen ingdeng ke thom kalitang niasing ingti kathar chiki momen pen football kapatu angdung kiti patupon Angdung kiti ke patu along aluhi sarpo aman pen Karbi Anglong atermos council jagat sing ingti man pengaluhi aman pen rat cyclem bang robi rongpi SGB riso hanse GB kamar kantabe rat cyclem bang minika hanse pi kakrung hanse pi HSA kongchun bang amit puran terang bapuram ingti kathar kalitang niasing ingti kathar adonarap asupi asupo pen chenglok git hekringa tum chitong dosi angdung kiti ke patu along alilalok midun rinti Angdung kiti ke patu bonalong Kongching FC lapen ni hang Archim FC aterana tumang bongsi ke patu cepate pon.
Kongjing FC aterana tum kapatu ke thek motora job nihang archim aterana tumapan 5-2 goal pen parem ponsi ke hayatuma pan Robi Rongpi Kemson Intikathar Bapuram Intikathar Bidasing terang atum ari deng pen ke hay anong e tang kasturi krehini lapen trophy kerema tumapan tang kasturi troxy lapen trophy pibazir pon Header Youth Club ame pude karam Intikathar lapen tunbang Jameson terana tuma hin pen kalitang nyasing Intikathar amen pen Football ke patu mesen pen kapatun pon longa pot kacerap kacitu tun mate akia tat kacerap kacitu tun atum anapan kurwang tu kaceruk bazir pon. Bini abirta pangila pansi kang ton iklo tumitame kurwang tu.